Enhlekani Afrika Dzonga enhlekani vayingiseri mkanalo on FM akuhlekanisa kula ngangisela xitichi lexi ri koho eka nhlekani lowu namuntlha i musumbunuku van'wani va ku sikonkulu siku leri vanhu va ri langutele hi mahlo ngati hi ndlela yaleyo ngopfungopfu loko ku langutiwaka timhaka ta ku komisa ku vilela kumbe ku pfariwa tiko hi leswi swi kunguhatiweke hi va economic freedom fighters hi ndlela yoleyo leswiwani swi hetelele swi endla leswaku ni kota ku vona ku loko wa ha ri xikolweni i dyondzisiwa tidyondzo to karhi ti va ti kata ku dyondzisa ku lulamisa hambi ku endla leswaku u kota ku tiva ku yisa ku yini amahlweni xikombiso loko wa ha dyondzisiwa a hi dyondzisiwa swin'wana va swi vitana critical thinking ama ku yi na matlhelo mambirhi black and white leswi vulaka ku u fanele languta tlhelo lerin'wana na tlhelo lerin'wana leyiwani yi kota ku ni pfuna ku kota ku twisisa mbulavulo loko mo twa va EFF leswi va vulavurisaka so hi siku lera namuntlha evi mi twa leswi holobye Bheki Cele xikombiso va vulavurisaka swona hi siku lera namuntlha ma swi kota ku vona ku okay hi tihlo ra holobye Bheki Cele a ku na nchumu xi nga hoxeka swilo swi famba tanihi ntolovelo loko mi swi languta hi hala ka tihlo ra EFF a ku na nchumu xi nga hoxeka vanhu va landzelerile leswi va nga twa swoho va nga byeriwa swoho swa ku va nga vi kona emintirhweni ka siku ra namuntlha leswi nga kavanyeta mabindzu yo tala tindhawu to tala ti le ku pfariweni tindhawu to tala a ku fambeki kambe tindhawu to tala na koka ku vanhu va le ku tirheni ku ya hi ntolovelo hi ndlela yaleyo maphorisa va le ku tirheni ku hatlisa ku ringeta na ku vona leswaku lomu ku nga pfariwi vanhu va ringetaka ku huwela patwini va susiwa ku na tindhawu to tala leti nga tshahiwa leswaku a va kha va ringeta matshalatshala ya ku huwela patwini van'wani se ivi va hetelela va susiwa hi ndlela yeleyo hi ku vona ka wena pfhumba leriwani ri nga va ri kha ri vula yini ke mina lexi ni lava ku vutisa xo i ku loko a ni lo va na nkateko wa ku kuma va Eskom kumbe holobye Sputla a hi ta vutisa ku hikokwalaho ka yini Eskom yi nga hi byeli ku yi fike njhani ka ku se hi va hi ri ka stage 1 stage 2 yi ta tlhela mundzuku kumbe ndyangu wa namuntlha kambe hi fike njhani ka ku se hi va hi tlhe hi tikuma hi veka se hi tikuma hi ri ka stage 1 van'wana va ku kumbexana xikombiso xa kahle xa ku komba ku vanhu lava huwa yini vanhu lava ku kha ku vuriwa mani van'wa tipolitiki n'wina mi ri yini 0860002543 hi ndlela leyo ku na xiyenge lexi xi langutaka na timhaka ta nhlaviseko wa vuxokoxoko byeru xi na pfhumba ra ku tihlanganisa na vaaki ku na ntirho wo hlawuleka lowu nga ta va wu ri kona a Giyani ntirho wolowo loko ni nga hoxisi wu ta va wu ri kona mundzuku se hi ta va hi kha hi twa ku va ta va hi khomele yini va ta va ri kona Adv Phansy Tlakula lava nga ta va kha va vulavula eka xiyanimoya xoxo lexi kusukusela la ka ntlhanu timinete ku bele awara yan'we hi ndlela yaleyo ku na matitwelo yo hambanahambana mayelana na timhaka leti hi nga ka tona namuntlha ta shutdown van'wani va vulaka ku ta va kavanyeteli ka mabindzu ya vona ya siku na siku van'wani va ku swi kahle ku mfumo wu swi vona ku ku na vanhu lava vilerisiwaka hi leswi va vilerisiwaka hi swona mi sa swi xiya ku hi mpfhuka ku vulavuriwa hi timhaka leti ta shutdown leyi a ku nga vulavuriwi ngopfu hi leswi va EFF va rilaka hi swoho xikombiso ku nga timhaka ta leswaku va ririsa hi ku president a va le ka xiyimo xa kahle xa ku fambisa tiko leri xo sungula xa vumbirhi tiko leri ri nga swi koti ku hanya ehenhleni ka ntshikelelo wa mphakelo wa gezi lowu hi nge le ku langutane na wona wa ti-stages hi ku hambanahambana ka toho swilo swoleswo hinkwaswo hetelela swi endla leswaku ku va na ku va teka xiboho xa ku swantswa ku pfariwa tiko leri siku rin'we ivi ku vonaka ku ta endleka yini nako a ku na munhu loyi a nga nyika vumbhoni bya ku tiko leri ta pfariwa siku rin'we leswi nga vuriwa hi ku ta va ku ri na shutdown namuntlha kambe ku yi ta va yi ri ya namuntlha ntsene kumbe yi ta fambisa sweswi waya a swi tiveki se we u ri yini ke ku ya emahlweni hi ndlela leyo timhaka leti ta ku tengisiwa ka muteki wa mahungu na muchuchisi Billy Downer swi le ku yeni mahlweni Maritzburg namuntlha ku ri siku leri a ku yiwa mahlweni na ku tengiwa ka nandzu walowo a ni tivi ku wu hetelele wu fike laha wu nga yimisiwa kumbe wa ha ya mahlweni wu tengiwa loko hi kha hi languta ku na hoyihoyi leyi nga koho leyi ya timhaka ta shutdown leti ti nga koho eka nhlekano wa siku ra namuntlha makumembirhi timinete ntsena ku bela awara ya 12 hi ku tumingiseriwa ma hina ka 0860002543 u tirhisana mathebula dprsabc.co.za at Afrika munghana i Twitter handle hi kota ku twa ku wena u ri yini teka riqingho rero ndaka leswi loko makumembirhi timinete hi bela awara ya 12 amukelani mingisero lowu wo sungula nhlekani #shutdown leswi ni swi vurisa hi hina hi ku humelela ka shutdown leyi nga kunguhatiwa hi phati leyi yi nga ri na xivono atikweni ra hina ya EFF ku humelela
ku humelela mi ku languta hi ku va mi vona yini hi ku vona gezi andaka tin'hweti leto tala ni tsandzeka ku no ti hlaya ni vona statement xi humaka Eskom va ku load shedding suspended today ku humelela koko aka part leyi ni vulavulaka hi yona ni ri i nga ri makungu ya vona ma nga ya mahlweni va humelela va ya mahlweni hinkwaswo leswi va swi nominataku ku hi ri la hi swona vaakatiko va South Africa hey a va swi humelerisi a va hoyozela va humelerini kambe mi vona ongeti ku humelela ka vona kumbe ku na ku kotsana ka swo karhi leswi swi nga endla leswaku namuntlha va Eskom va ku load shedding yi yimisiwini ti nga khathaleki ku swi kotlanini ku kotlana ka swona swi komba ku humelela ka vona i ku humelela ka vona kumbe ka hina hi ku va tirhela hina ende hi vo va nga varhangeri va hina ka nkarhi wa sweswi i ku humelela ka vona tanihi varhangeri ni mi twini inkomu akenza 0860002543 wena u ri yini veri va humelerile va shutdown yi humelerile hi ku ya hi mingiseri laha xana hikokwalaho ka yini mingiseri ku yi humelerile hi ku hoy na gezi hi ri ku hava load shedding namuntlha weri nhleka aye mahlo mina minjhani papa hi pfukile minjhani hi pfukile ta kombela ku ni nga ti vulisi vithi swa namuntlha hayi aret mi nga ti vula hi mitwenini mi ri yini because I'm very much affected leswi swi humelelaka okay yeah EFF I think yi endla kahle I'm not a member of EFF but I think loko ni langutele hi ri ma South Africa hi tlherilekise ngopfu swinene ma swi vona hi teke ku tshemba ka hina hinkwako hi ku veka ka ANC for the past 27 years to 28 years and now I think everybody was born unless va lava mi kuma sometimes va benefita somewhere somehow va swi vona ku no ta ya kona ya ka disaster ma swi vona so I can see vela wo Minister of Police vo Bekele va ku strike a xang mahlweni a xi humelelangi ku ya hi vona ma swi vona so but mina that's a warning loko ku no ni nga advise government or ni advise president it's a start of a things as one because mina so I'm talking with you company ya mina yi ta humesa vanhu vo tala swinene antirhweni and the main reason leyi va hi nyikaka a yona ntsena that's loko ni nge ti vuli vito vo namuntlha mara when times goes on ta vuya ni vuta moyeni la the main reason leyi va hi nyikaka is ku na load shedding as one and then loko hina hi tshama hi ri vatirhi hi swi vona yes ha swi vona ku himpela load shedding yi teka a lot of profit leyi company va ku yi endla masiku leyi va ku yi endla masiku so these things swi le ku affect ka vanhu and one way of another swi le ku affect ka vanhu leswi ma ku ri maybe loko se ku nga vanhu va nga ha tirhile va nga ta kota ku va reactor because sweswiwani mi touch point yin'wana ya ku ri why from Saturday na tolo na namuntlha gezi ri nga fambangi ku humelele all of a sudden ni rakela njhani yi nga humelela because ku hava ku unit mani ye le kwihi ku yi tshovekile unit mani ye le kwihi ku yi tshovekile ku hava sweswo ma twisisa so leswi vulaka ku ri somewhere somehow swilo swiwani swo endliwa and the problem leswi swi endliwaka hi ndlela ya ku swi hina vanhu vantima swi va ngo swi nga humeleleni ne loko sweswiwani tikhampani to tala va ringeta ku va humesa vanhu lava ku nga khale ka va tirha ne and then va vulavula hi ku va ta ringeta ku by all means lava va nga ta kota ku pfala space sweswo hi nge holi mali yo ringana na ya lava va nga humi for example if maybe I was earning 20,000 a month it means munhu a nga ta pfala space xa mina it will be take it or leave it va nga n'wi nyiketa 8,000 a month it will be take it or leave it so do you see ku ri ti-gains leti nga humelela ta struggle loko yi ka ku lwiwa vo 1990 until yi vota hi ku hi lava equality ya ku ri at least ha swi twisisa ku ri vanhu hi nge holi mali yo fana so that's the reality but equality ya ku munhu a swi kota ku loko a ku I'm working ku ri mina swona ku ni pfuka nampundzu ku na vutirheli
ni kota ku ni nga afforda yini ni nga afforda maybe movanyana ni nga afforda yini xiyindlwanyana. If you can look now, whoever, so I'm giving homework for everybody now. How many people, including the teachers, and about several services, not several this year, can he qualify for their house? They are 700,000 now. They can't qualify. So it means financial. Can I buy a car or rent now? Where rent until when? Because lembere hela tata ko lembere hela tata ko and la kama lembe anthando ka ite ko hakela mova luwa aku kumshanise mali ya ita ba ichuchekini akuma ko se na walwa mova uhlakarini se fana kuma un'wana mova. Yes, and kama lo yilanga ichika inda 700,000 so it's 1 million. Hala se na n'wana ay so maswana ko to honest with you mashwane one mantema are go struggling because njela ko ai ba mutala lava mo ku ri vele ku train fuka ku train rumela ti winter di kwa line ai vanhu vo tala lava mo ku ri a nga swi kota ku endla rintirha ni nga choose ku ni ya tshama kwini as bill of right vula so ku ri you have got the right to go and stay everywhere. Leswi u lotsa va PPA mara in reality I fikeleli so xin'wanyana ni tsema ni keta van'wanyana that's ni byela ku ri EFF leswi ndlaku the start of the things. I think everybody fana languta ku hi nga languti nghohe loko swi va ni mjaja na mjaji ku ni jaja munghano ni rhandi mhaka ku maxi wa nongori kwa swa ni rhandi no ni fanele ni jaja ti-values ta munghano nene so sweswiwani ni byela ku ri hi na nkinga leyi munhu un'wana na un'wana loyi mi nga vulavuleni a ti vutisi ku i qualify yini ezaka program 3 wa qualify yini na wa qualify movha na lo movha yo fika yi kuma yi miri i foot steward ni vula movha ku nghena garage va ku tsala mixonani teka movha yi va right kota ku hakela insurance kota ku hakela everything. So EFF ayi mahlweni ta supporta yi kota ku ya mahlweni because tikhampani to tala namuntlha ta swi kwala mahlameni va ta va ka va ri lava votala u tile ku direction yi mhaka ya gezi leyi namuntlha va nge haska ya na nkinga naswo nemetwe nkhense swinene maki nkamano na ni nga ta vona inkomo xikalabito ekhense swinene na n'wina hlayisekani 0860 002543 a hi kumeni mhaka mone Sandra Ntuli ku u ri mahungu ya wona n'wana ta emisikwini ya mhaka nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa makombandlela laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula hi laha hi nga komi yingisero mina 0860 002543 kandziyisa rito ka 0712659860 tirhisa mathevula DP at sabc.co.za at Afrika Munghana i Twitter handle sweswo hinkwaswo swi endla leswaku hi kota ku twa ku u ri yini wena mingisero mina n'wana mingisero loyi hlekani botwe ahe papa ni pfukeni hi pfukeni njhani papa ya vona shutdown ya EFF anda ku khoma ngopfu liya Eskom na shutdown eku na impela eku gezi va lo lunghisa kumbe demand yi kona na sweswo ku nga tirhiwi ku tifemini kambe mi nga si fika kwala ka ti-demand na mi fika njhani ka demand mingisero me no vona ku hikuva demand ya electricity ya hi ngo weekend na namuntlha yi le hansi hikwalaho maybe Eskom va kota ku hi nyika electricity the whole day. Se iku ti vutisa ka mina kona EFF was this strategically thinking or ko va coincidence na kambe ti-weekend tingani ti nga henda mi kha mi nga ri kumi gezi a demand a swi endla njhani yi nga vi kona ti-weekend letiya ivi weekend leyi yi va yi se yi va yi ri hansi letin'wana ti-weekend yi va henhla ti-weekend hinkwayo a hi nga yi kumi kambe a hi swi tiva ku loko fika weekend loko hi ri ka stage 5 hi ya ka stage 3 kambe hi suke ka stage 3 sweswiwani hi ve hi ya wela ka 1 hi se hi wela ka 1 na mativutiso la mina yi ku na shutdown leyi effect ya kona yi ta va immediately na kumbe phela hi ya ti-election lembe letaku votsete mavandla tipolotiki va teka opportunity 19191 yo campaign hinkwavo ka vona
ro tsemene ri qingule ya ka mentama ko ta ba twile ku va angula va ku yin'wana mingiseri lo nhlekani a ka ha ri na munhu la 0860002543 nhlekani Empukeni. mpfukeni minjhani papa Empukeni. a khensa Mati na khensa le ka muhumelerisi. Khalanga mata ku kahle la ka mhaka Eskom. Na EFF na yi veka so. yes I ku mhaka ya gezi ya ta hi hlupha. Hambi ho ya phambeni kumbe ya njhani. A ni ri na mina na mkomisa leswi. Ni tirha ku chela petrol. 3 days back. Na munhu wa chonga mintini. Tshame na yona 30 minutes. A ku vona sweswi mandini extracting. Gezi a ri nge fambi. Va hi sala va Eskom le henhla na EFF. Vana deal ku va la ku yisa Ramaphosa. N'wi vutisa ku why. A ku vanhu lava sweswi va la ku sayineriwa mali ku ya ka Eskom va ta kota ku yiva leyi a alaka na hinkulukumba luwa se ni tele ku ni tshama toloyi na tona namuntlha na yi vona ku reason leyiwa milungu luwa leswi a yi vekisa swona hi swona miri i mani a lava ku yiva mali ya mani lela ani Eskom yi lava ku sayineriwa mali leyi ngolo yi kuma yo yi ta kota ku yi heta load shedding so laya hi makulukumba luwa a nga yi sayineri mali liya va nge vabya EFF na lavakulu va nga khoma Eskom hambileswi va welaka ANC va na deal ya ku fanele va menula Ramaphosa va ku hi nge timi gezi va ta ku EFF ya tirha hi ku na tona leri na hi milungu li kavuya ka mhaka ku ni te yini ka wena tona maphasi leyi nga yi tshamini awara ni tirha ku chela petrol ma n'wi tshemba n'we why swi endleka for 3 days a ni byele swilo leswi for 5 days ago yena i swi tivela ni ngo swi endla kumbe na ha ku ri vonile ra hi mara ri ta kotlanisa ku na papa van'wani va nga ta kwalani va ku loko swilo ku ri ku swi kotlanisini swi nga va swi kotlanisa tanihiloko EFF yi swi yimele hi milenge ku swi lo kotlanisa kumbe njhani swi nga swi tshikisa sweswo hi leswi na mehe ni vonaka swoho ni swi twisisaka so mhaka ya ku yi yoho ya gezi sweswiwani lo strike xi hela namuntlha na siku EFF yi ta yima until late mundzuku ri ta vuyela njhani loko mi ku mundzuku ri ta vuyela ndzhaku mi vula ku yini va ta tlhela va sungula ku tiva ani leswi ko va mhaka ku lava ku menula Ramaphosa vona ku EFF ya tirha i deal ko va ncuva lowu va hi tlangaka wona se ri advocate ni mi tweli bot na kensa intensive inkoma khensa swinene 0860002543 famsesese vayingiseri a hi tweni n'wana loyi hlakani aye papa mpfukeli minjhani na Hi, okay. a khensa Thank you. mirini n'we A ni la ku khumba ngopfu leya load shedding. Ni le ku tivutiseni ku solution over the load shedding yi endleke over a night or kanjani because for the past 3 days azange va na load shedding. a hi swona ku a yi zange hi va na load shedding vulani ku stage swa ka swi ri hansi Yeah, but hina hala hi nga ko gezi ri zange ri famba for the past 3 days. ya minkwala mi nga kona kambe stage swo va hansi hayi ku a ku vangi na load shedding Mara ni vula ku ma swi vona ku after va kume threat ya ku the shutdown is still continuing. Se swi kombisa kahle ku hayi ku government ya hluleka. Government yi nga swi kota ku lunghisa problem vo ka va nga swi lavi ku lunghisa. Ni nga twisisa hi siku hi ndlela yaleyo. kambe loko ku ve a va swi lavi hikokwalaho ka yini ku ririwa hi the highest crime that is increasing always la tikweni. A ku kotiwi mara ku va na ti-effort ta ku maphorisa va attenda ti-crime. Or until ni nga vekisa xinjhani kambe sweswi ku nga va na a voice ya ku tiko ra pfariwa hi mhaka leswi na leswi. Se ku kotiwe no deploya masocha why masocha ma nga deployiwi a henhleni ka ti-highest leti endlekaka la tikweni sweswi. na mithu why ti-effort leti ti tekiwaka sweswi hi mhaka ya ku lava ku sivela this national shutdown ti nga endliwi loko ku faneke ku preventiwa crime na swo swa ti-load shedding
na ti-unemployment rate leti tlakukaka each and every day. Namit. Exactly. So anta tsakela ku ngopfu vanhu va ka hina va ka ntimeni a hi pfuleni matihlo hi langutisisa kahle ku i game ya njhani leyi tlangiwaka laha ku tlangiwa game kambe loko va ka ku tlangiwa game swi vula ku tlangiwa game vutomi bya hina musi ku tlangiwa game vutomi bya hina cause na hina hi ignorant, we're not acting against this. Hi ku loko vanhu va ka va hlongoriwa mintirhweni mhaka ya load shedding ivi un'wana a kuma ku load shedding vo wa hi yona ma swi vona ku vanhu valavo swi laka a va mi tekeli nhlokweni ma vona mhaka ya kona so swi ta lava hi pfula matihlo na swi tiva ku vanhu vo tala a va n'wi rhandzi nkulukumba loyi Julius Malema hi mhaka ya arrogance ya yena, but ku ya ntisweni a hi languteni ntiyiso hi nga languti ku yi huma ka mani. Kambe n'wina mi fike njhani ka ku munhu loyi a va n'wi rhandzi hikuva munhu loyi lo voteriwa hi vanhu mi fika njhani ka ku a va n'wi rhandzi? Ma swi tiva ku na sweswi ku na lava nge busy va le ku n'wi opposeni ku swi affecta hina vanhu va ntima swilo leswi swa ti-elections ni vula ku sweswo munhu un'wana na un'wana a nga va na vanhu lava n'wi kanetaka kambe hi nge fiki la ka ku mina na n'wina hi nge le ku hambaneni kona hi la ka ku vanhu vo tala loko a mo van'wani vanhu a va n'wi rhandzi mi nga ku la ku endla vo tala na vatsongo se ku na xiphiqo hi ku mi fika njhani ka tinhlayo kambe loko mo ku na van'wani va n'wi kanetaka ni nga pfumela given ku a hi languteni hi ndlela hi nga languteli ngopfu ku swi huma ka mani a hi languteni ku swi na impact ya njhani ka vutomi bya hina bya siku na siku a hi vona nimetwipa nikezile enkombo ta cancer 0860002543 a hi ku tumingiselo me ku n'wangulo wa wena wu ri yini ka mhaka leyi bulaka hi yoho ku ya emahlweni nakorako ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ta ri teka riqingho ra ri ku ya mahlweni taka leswi khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 19 timinete ntsena ku bila wara ya ku nga si ba wara ya n'we ka Munghana Lonene FM n'wana mingiselo lo nhleka na ra shomi mfuteni vatomi njhani ikona man kuna a new sheriff in office Minister of Electricity ni hlamula swivutiso ku why all of a sudden ku suspendiwa load shedding loko minister Khotsietso a kha a interviewa hi n'wina vatiki va mahungu hi ku hambanahambana ka tiyindlu ta wena vulavula timhaka ta ku a nge tshami ofisini i ta mbala overall kumbe ti-worksuit a ya ka leswi vuriwaka ti-power plants a ya vona ku problem kahle i yini so hi mpfhuka a sunguleni kumbe a ngheneni mina ni vona swikoweto swa ku kombisa ku leswi a kha swi vulavula na n'wina vateki va mahungu swi tikomba swi ta va na mbuyelo hi ku kavula a hi tshama hi va na siku hambi ri rin'we leri gezi ri nga fambeki siku hinkwaro na vusiku bya kona mara swi endlekini swi ta endleka na namuntlha until mundzuku hi nkarhi wa 4 ya ndenga mina no pfumela ku va le ku tirheni ka leswi va nga tholeriwa swona hi mhaka ku a swi fani na loko karhi minister Godani na minister Godematase lava va kumeka va ri ka a collision course hi timhaka ta Eskom lava specifically va tirhana na timhaka ta gezi so there is light under the tunnel under this newly minister so a hi pfumelelani muhaxo wa mina ku na loko ku ri ke ni vanhu van'wana va to swi tekela mhaka ya ku EFF yi na protest action or whatever shutdown se swi va swi vulaka swona swi ta swi kokanisa ku na miyingiseri wun'wana i nga va ri number 2 or number 3 i vulavule effect i vulavule timhaka ta ku loko ku ri holiday kumbe maheleni ya vhiki consumption ya gezi matirhiselo ya gezi a tifemeni leti ku nga swidyi leswikulukumba swa gezi yi le hansi swinene hi yo mhaka hi fanele hi nga yi teki we must not rule out that hi mhaka ku hi xin'wana xa swivangelo ku kumeka hi nga vangi na load shedding kusukela tolo kumbe toveni hi yaloyo so mina no pfumela ku pseudo socialist party leyi vuriwaka EFF a hi mhaka ya yona leyi ndhaku ku hi kumeka hi nga ri na load shedding sweswi hi mhaka ya ku
kuna swo karhi leswi nga ku endliweni kahle loko va ku there are units leti ti nga out of service a Duba kumbe amatimba kumbe ka plant yihi na yihi va kumeka va yi lunghisa hi xihatla hi mhaka ku minister loyi a nga thoriwa swona i ta famba a ya swi vona eka jikajika na tona ti-power plant letiwa se mina pfumela ku i le ku jikajikeni hi mhaka ku i hi tshembisile so kumbe ni nga tshama kona mina ni nge vutisi why all of a sudden swi ri so hi mhaka ya EFF no it is not hi mhaka ya EFF i mhaka ya ku munhu loyi a nga thoriwa specifically ntirho wa ku tirha na gezi he is down there on the ground i le ku tirheni na timhaka ta ku vona ku load shedding leyi ya hunguteka yi ta hetelela yi fambela makumu so ni nga hi leswi swi vonisaka swona muhaxi wa mina ni kha ni swi katsakanya na timhaka ta ku EFF yi le ku le ka protest ka yona EFF a yi protest it's okay mara mundzuku hi ta kuma president Ramaphosa a ha ri yena president wa tiko ra Afrika-Dzonga a nga ze a ya fika ka lembe leri taku loko van'wana loko tivhoti to ka ti nga hi save hina vaesi hi kho nga swi kahle a nge swi suhi leswi a hi tirhisi swona Afrika-Dzonga leswi nga ku humeleni ku president fanele a suka exitulweni hi mhaka swona so ku tirha ntsena tivhoti ku kumeka munhu a susiwa exitulweni xa yena muhaxi ni khensa nkarhi wa n'wina ku khensa mina nkarhi wa n'wina 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Mahlatsi Peladi uko yime kulunga ku lata hi byela ku ku endleka yini a Limpopo na ku pfumela ku hi ta twana le ka swifundza leswin'wana Mahlatsi nhleka. Good afternoon, Patrick, and to the listeners of Munghana Lonene. Hi byeli Mahlatsi u le kwihi ku endleka yini? Yes, Patrick, as you can hear on the background, some of the protesters are still singing, chanting, those revolutionary songs. And this is where we are at a particular moment at the Shego Circle Center, just outside Polokwane. And this is actually, Patrick, the stronghold of the economic freedom fighters. So hence, one can say we are not surprised by the number of people who turn out here today. They've been here since morning, around 5 o'clock in the morning we're here, Patrick, to get the development as they unfold. And since morning, what I can tell you, Patrick, is that the number of protesters have gradually been increasing. And it has increased to an extent whereby, some of the protesters at one stage became a bit unruly and police had to step in and to actually use rubber bullets to disperse some of the crowd. And, some of the protesters were actually shot with rubber bullets. And we also got an indication from some of the members that, the police have also arrested some of those who were protesting here, Patrick, and they were taken in they were taken into Polokwane police station, whereby we are yet to get an update at this particular moment as to whether they've been detained or what's happening. But Patrick, let me also just give you a sense of what is happening. So what happened is that for the police to actually come in is that some of the protesters started barricading the roads with stones and burning tires, and that's when the police had to come in. And there has been heavy police presence since morning. We've seen choppers flying, police nyalas being deployed, coming in their numbers. And Patrick, at the moment, traffic is open for flow. Police have managed to remove some of the barricades so that traffic can continue to flow. But protesters are still gathered here at the Cheo. And also, Patrick, let me also tell you the fact that where we are is actually a business hub for the Cheo Township. This is where you find most of the shopping centers and the malls. And at this particular stage, Patrick, they have been closed this morning. Even the local businesses have not been operating since morning. And we actually got a chance to engage with some of these local businesses, and they were telling us that, Patrick, since this shutdown happened in the early hours of today, they haven't been able to open, and this has indeed affected their livelihood. But at this particular stage, Patrick, the protesters are still chanting. They are still gathered in their numbers, but traffic has been allowed to flow once again. And since you are in the Mahlatsi, are the protesters rather aware of why they are there? Are they sharing the same sentiments as the mother body, economic freedom fighters from national, in terms of their demands, load shedding, the issue of the president should step down, and so on and so forth?
Yes, let me also tell you, Patrick, that in the morning when we got here, the first people that we managed to speak to is the leadership of the EFF. And in this province particularly, they are led by the deputy chairperson, and that is Maepa. So he was telling us that, this is what they are calling for, resignation of President Cyril Ramaphosa and also end to load shedding. And this seems to be something that is echoed by some of the protesters that are here. And of course, Patrick, I must indicate that there are also conflicting views. But, in this kind of protest, Patrick, you don't actually get a sense of who is EFF and who is not, because, it is common cause that, some of community members just join in. So for us to get a clear indication on what actually these people are demanding, we have to actually speak directly to the leadership, and this is what we've managed to do. Mm-hmm. They are calling for the President Ramaphosa to resign because they are saying, he has failed the country in terms of ending this issue of load shedding. And also as well, they are saying load shedding must end in particular. So what we've seen is that some of the protesters have actually marched from the Shehu to Polokwane, and we were told that they were going to hand in a memorandum of their demands and potential government. But it seems like most of those protesters who left here in Shehu actually didn't even make it to Polokwane, because they were actually heavy protesters. That one there was at one stage whereby the police were actually more than the protesters themselves. So this shows you about the high visibility of police and how prepared police are to try and defeat this situation. Okay, Mahlatsi. Cancel swinene Mahlatsi. Yana mahlweni mi tirha ntirho n'wina ta bula. Thank you very much, Patrick. Inkomo. Yela bula na yena Mahlatsi Philathi wa nhlangano wa xo Afrika Dzonga khati nyika xifaniso xa hila bandla ra economic freedom fighters ri ngele ku tirheni hako ku tiyisisa leswaku timhaka ta shutdown ti hetelela ti ve ko kombisa timhaka ta ku vuye ku va na un'wana van'wana va va kombisa ku vilela lava va nga hetelela va tikomba onge ti va lava ku huma hansi ka vulawuri leswi swi nga hetelela swi endla leswaku va tikuma va ri ka xiyimo lexi xa ku va ku hetelela ku nghenelela maphorisa ku vona leswaku xiyimo xexo lexi xa ololoxeka. Ku na van'wana se va nga khomiwa kambe ke ku na van'wana va nga vavisiwa hikokwalaho ka ku hlangana na maqulu ya raba lama nga hetelela ma va koho leswi ku ri matshalatshala ya maphorisa ku ringeta ku hangalasa ntshungu lowa wu tikomba ku ringeta ku ringeta ku pfalapfala magondzo hi ndlela leyo. Kumbe xana na wehe kwalaho nga koho u vone swin'wana kumbe na wehe i na le ka ndhawu leyi swin'wana swi nge le ku endliseni swin'wana swona a hi ku tumingiseriwa mina eka 0860002543 u nga tirhisana machivula dp@sabc.co.za handle ka sweswo a hi ku tumingiseriwa ku ri wena u angula ku yini at Afrika Munghana i Twitter handle na ri teka riqingho rero ndaka leswi hinkwato Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM 5 minutes ntsena yi nga se ba awara ya 13 nongonoko i Afrika wa vulavula vayingiseri un'wana hi lo hi nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lona FM nhlekani a ku na munhu la 0860002543 nhleka papa minjhani la hi pfukeli n'wina minjhani lo ya vulavula ku Amos Makhuvela la Boxburg aka noma ka Khashana ka Zumela Butamos a hi endli sweswo laha munhu o nghena ta mhakeni kumbe leswiwa na mi swi tivi xikongomelo a hi nduma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula leswi a hi Butamos matamhaka leyi meni hi vonaka no i lack of knowledge hi nghenelela swilo vo tala hi ku understanding ku humelela yini and lack of knowledge is very dangerous xo sungula vanhu vo tala loko va ri complain hi Ramaphosa sweswi hi complainaka swona hinkwaswo swa gezi swa phalaphala hi va na information yo tala ho sungula ku complaina njhe hi complaina na swilo leswi swi nga laveki Ramaphosa namuntlha ni ka supermarket yin'wana kwala Boxburg so a ka ri ha vulavula lava la tichileni va ri ka struggle lexi fanele xi ya mahlweni laha hlupheka la food lovers la ha hlupheka a hi holeriwe Ramaphosa fana home and then earlier on nkarhi lowu wa strike xa Jacob Zuma
kuna n'wana va nga boha va interview lava ku so manje ni ku humela yena akuya Ramaphosa a nga fanelanga va n'wi pfalela ne why va pfalela Ramaphosa va tshika a karhi a vulavula hi Xizulu a va tshika Ramaphosa kana na so aka statement so i kota ku kuma ku na vo tala ho complain mara a hi na vutivi bya swilo leswi hi complain ku so ka tsala ku vanhu va tele ku pfariwa tindlela switanya hina hi la ta phusha leswi hina hi lavaka ku maybe swa ku luta na swin'wana na swin'wana mara hi nga na the real information ku na problem so loko ni ta magena le yi strike va EFF leswi mehe ni vona ku ri swin'wana swa useless because firstly loko hi strike loko mali ma karhi vulavula i vulavula timhaka ta ku na loko va heta ku strike all of a sudden electricity yi ta vuya of which is not going to happen hinkwenu ha swi ku na a nge vuyi un'wana a nga vula ku swi humelerile se hayi ku sukusela tolweni wa masiku load shedding hi voni kahle hina la ka hina yi fambile electricity hi weekend leswi ni vulaka swona i ku ntikelo wa swoho xivuyevuye xa yoho a vhiki ku hela loko ka vhiki loko ku hambana na ku hela ka vhiki ko tala loko hi nga hlangana kona na n'waka a xivuyevuye xa kona xi antswa swinene xa ku famba ka gezi tive ko ti-weekend leti loko ka ha ri na 100 rate ti-weekend leti i kuma ku nana a va vula ku nana because tikhampani ti busy na swin'wana na swin'wana load shedding na dropeka a swo sungula weekend leti swi humelele previous okay anyway a hi nge swi humelerisa ku so why hi nga nyiki credit ka minister of electricity at least he's coming in he's doing something se ku vona vula chumu mi n'wi twa kha ku yini n'wina hi wa mintlhanu kumbexana loko a lo vulavula hi wa mintlhanu ku hayi ku hela loko ka vhiki hi langutela ku gezi ri ta va ri kona hi mhaka ya swivangelo leswi na leswi na leswi kumbexana hi ta tshembela sweswo a hi n'wi twanga vula sweswo kumbexana mini yo ka ni nga hlangana na yena ku a vula sweswo a nga vula ku gezi ri ta va ri nga ri kona but a ni ri swin'wana leswi loko munhu un'wana a karhi a tirha a wo yimela ku i fika laha i vulavula ku ya me le ku tirheni le ku endla ka swilo leswi na leswi hi vona hi mintirho ya ko leyi humelaka munhu i le ku tirheni so mara i sure a yi lano ka ku nana firstly vo tala ku nghenelela strike hi nga tina ku nana hi nghenelela erezinini hi la ta pusha agenda ta hina secondly mehe from vonelo ra mehe ku nana this man Ramaphosa is trying by all he can ku vuyisa swilo back to normal firstly load shedding a hlulanga Ramaphosa ile ku zama sweswo a nga ku endleka swona ku zama ku nana electricity yi vuyela back to normal so but then people are taking advantage of situation leyi nga kona because va lava tivhoti ta 2024 a ku na xin'wana ko laveka tivhoti ko va mhaka tivhoti ntsena ku nana 2024 va ta kuma tivhoti to karhi leti va nga ta va nga ti kumi still inkomba a hi kumeni mahungu emisava ya awara yan'we ehamkeleni makamuni Sandra Ntuli ya mhaka nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa Mavonelo FM Mavonelo Afrika wa vulavula Intsevo timinete ntsena ku bila wara ya 13 akhenseli makamune Sandra Ntuli xin'wana xo sala xa kwa milenge la kambe hi lava ku ya ka Adv Phansy Tlakula vona mutshamaxitulu wa xiyenge lexi xi langutanaka na timhaka ta ku langutana na mahungu kumbe vuxokoxoko bya vaaki information regulators lava va langutanaka na nawu luwa wa POPIA na luwa un'wana wa POPIA Protection of Personal Information Act kunga POPIA na the Promotion of Access to Information Act kunga POPIA hi ta bula na vona endzhaku ka loko hi twe muyingiseri loyi na ti-voice note letimbirhi leti ni nga na tona laha muyingiseri hi loyi inhlaka khalanga mpfukeni i vatomi njhani swi xikongomelo ni nga ri ki ndhuma mara hi leswiwa leswi ni lavaka ku ta khumba swona khalanga siku rin'wana tele ku ni ka ni hlaya bibele yi ku vanhwanyani va ntlhanu lavo rivala timbuli ta vona ti ve ti pfumala mafurha ivi ta lava vutlhari ti va na mafurha loko muteki a fika i kume leswaku ti tele xikombiso lexi khalanga namuntlha because of EFF zabalazini a hi ntiyiso hi nga kuma leswaku South Africa hinkwayo nampundzu gezi a ri kona majambu gezi ri nga ri kona hikuva timboni leti a hi fanele hi ti seyifa kumbe gezi ra hi fanele hi ri seyifa ku kota ku ri tirhisa hi ku ri cincanisana hi le ku ri tirhiseni namuntlha swi languteka ongeti hi loko hi karhi hi chava EFF a hi ntiyiso ku sukerisa mindzuku na mindzuwani mi languta khalanga a no hlahluva leswiwani
mi ta swi twa va karhi va kuma vhiki mambirhi or va ku vhiki hinkwaro hi nge vi na gezi kusukisa nampundzu na madyambu michini yi tshovelelekile leyi a ku ha ku ringeta ku la ta lunghisiwa a hi ntiyiso ku i ku chaviwa ka mhakeni ya vanhu va EFF vo va ku tindleleni ka vito ku va ta kota ku tikumela mhakeni ya tivhoti ne a hi ntiyiso swi sweswo no hi phusha va hi phushela ka ku hi ringeta ku va themba i nge tshembi munhu loyi a nga hi byela ku ri no n'wina ti-foreigner nghenana South Africa ivi fika mbridge ya gezi vanhu lava nga ku tirhiseni ka gezi i vanhu lava humaka handle most ya vona lava nga tikokela swo ka swi nga ri nawini gezi ri sungula ku tikeriwa because of vanhu vo valava munhu yaloyi ya n'wi tshembisa ku yini endzhaku loko a hi byele ku vanhu va lava tigate a ti pfuleki ku nga ha vi na botara ku nga ha ri na nchumu hi ku twisisa ka mina n'wina vaaki loko ri vele ku nitweni a vo to teka swa mina nyana namuntlha ne va nga vi na ku tsakela no tshemba ku gezi ri vuyini because of Julius is strikini Julius i ti lavela swa yena nemetweni a khensa swinene inkomo sweswo mingisero mukela lona FM tlhelo rin'wana leri nga koho we u ri yini ke 0860002543 i mhaka leyi nga la ku bula hi yona hi ndlela leyo nteri va information regulator va na leswi va swi vitanaka tinhlengeletano na vaaki leti ti hetelelaka ti vitaniwa dikopano se swi ka leswi va ta va ri a xifundzenitsongo xa Mopane eGiyani laha va nga ta va kha va vulavula na vaaki ku langutiwa ka timhaka ta toleto ngopfungopfu ka ku twisisa timhaka ta ku fambelana na timfanelo ta ximunhu hi tlhelo ra leti timhaka leti timbirhi hi bulaka hi tona ti nga Protection of Personal Information Act POPIA na liya ya the Promotion of Access to Information Act ku nga POPIA a hi amukeleni Adv Phansy Tlakula hi bula na vona tanihi mutshamaxitulu advocate nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM a hi nhlekani mi pfukile mani hi pfukile kombela n'wina hi pfukile khenseli swinene loko mi tinike nkarhi wa ku bula na hina namuntlha veri mila mi ta va mi ri Giyani tanihi information regulator mi nga byela vayingiseri ku mi ta va mi ri Giyani xikongomelo ku ri yini mativa March hi Human Rights Month se ile Giyani ku celebrate Human Rights Month kambe hi celebrate ku ri hi byela vanhu hi information regulator because mativa ku regulator i sungule hi 2016 vanhu vo tala a va swi tivi ku ri yi endla yini so we decided then ku ri hi celebrate human rights month a Giyani hi dyondzisa vanhu about particularly Protection of Personal Information Act because wa vona mulao walowo u vula ku ri vanhu va fanele va protecta personal information ya vona because mativa loko hi ri a ti-Facebook vanhu va tshama va veka personal information ya vona all over the place ene vanhu ke va yi teka van'wani and abuse so hi fanele hi dyondzisa vanhu ku ri protection of personal information i va protecta njhani kambe futhi hi vulavula na hi va dyondzisa futhi hi Promotion of Access to Information Act because matsundzuka ku ri POPIA a yi na South African Human Rights Commission se hina ke va information regulator hi take over from South African Human Rights Commission hi 2021 kumbexani leswi hina namuntlha hi nga na n'wina la advocate mi nga hi pfuna ku twisisa ku information regulator kahle ntirho wa yona i yini information regulator i establishwe hi 2016 ina 5 members independent i reporta ka National Assembly ntirho wa yona hi ku protecta personal information ya vanhu loko hi vulavula hi personal information hi vulavula hi vito ra n'wina hi vulavula hi ID number hi vulavula hi photo ya n'wina hi vulavula hi email address address ya n'wina ya le kaya phone number all that i personal information ya n'wina se personal information i fana na i human rights mativa ku ri loko u na yindlu a wu lavi ku ri vanhu va nghena endlwini ya wena u kuma loko u nghena laha loko u nghena ndlwini ya n'wina kuma ku ri ku na vanhu va sweka van'wani va tlele ambetini wa n'wina because your house is your information, is your personal property. So personal information na yona is tano. It forms part of your human dignity. Say awulabi ku ri vanhu ke se ba endla as they wish with your personal information without consent ya n'wina.
So ufanele ku uba nyika consent loko for instance uya cell phone provider anir ungena you enter into a contract na bona kuri ba ku nyika ti service ta cell phone like so tabanyika all your names, all your details, but ubanyika information ya leo for the purpose of entering into a cell phone contract with them. Abafanelange kuri after that bateka information ya wena bayishaya. Se ukuma kuri bantu ba collect personal information ya yina and then bayishayisa. Bayenza mali yotala yona without our consent. So intiro wa yina. So yina ke ba information regulator. Loko company take information ya wena without your consent and bayentla as they wish with it. Ungata ka yina ba personal ba information regulator. Ita investigator complaint ya wena. And ina ti power totala. Loko hi investigator ingasamona vanhu ingasearcha di premises and loko hi kuma kuri ba ku onerile we even have power kuri ba hakela fine up to 10 million or baya atrongweni for 10 years up to 10 years. So ina ti power total. Wabona. So the information regulator leyo. Ai languteni alimpopo mitava Giyani na le Apolokwane. Ni komba mbyela vanhu lava va nga tsakela ku va xiphemu xa ntirho lowu ku ri a Giyani mitava mi ri kona rini nako ku amukeriwa vanhu va njhani kasi Apolokwane mitava mi ri kona rini naswona ku amukeriwa vanhu va njhani? A Giyani tabe ri kona hi Thursday hi 23 munhu on'wana non'wana u amukelekile ayina ku ri chuza vanhu because bana va xikolo loko mara vanhu va ta va ri xikolweni vanhu vokulukumba the youth anyone everybody is welcome. And then on the 25th Friday itabe hi ri le Polokwane itaba na breakfast na ti professionals ku fana na ti lawyer na ti accountant tano ku ri na bona hi vulavula na bona about this act because our mission is because it's a new piece of legislation. We fanele ku endla public awareness. Vanhu va tiva ku vanhu va ta swi kota ku protect personal information ya vona. Vanhu va ta tiva ku loko personal information ya vona i ri abused. Va tiva ku va ta ka information regulator. Ma tiva ku ku na leswi swa direct marketing. I'm sure na n'wina ma xi experience. Ku loko u tshamile u kuma telephone call vanhu va lava ku xavisela xin'wana. A wu tivi ku va teke ku telephone number ya n'wina. It's a big problem. If it's not direct market. Xin'wana loko nghena ku xana na le SABC loko nghena at the premises vanhu va lava ID ya n'wina. Sometimes loko famba hi movha va scanner disk ya n'wina. Va teka photo ya wena, va teka ID ya. A yi tivi ku va yisa ku loko nghena ni nghena a ofisini ya SABC. Leswi va swi lava ku ni munhu wa nsati ni driver movha wa red wa Toyota. I mean that's all for security reasons. That's all that they do. Ku ri ni ngenile ni mbale blue black dress ni famba hi movha wa red na number plate ya kona. That's all. Se ke loko yi nghena vanhu va lava wa tiva loko va teka mchini lowu va scanner disk ya wena wa tiva disk ya le moveni 9 ina all the information ina ID ya n'wina ina home address ya n'wina ina all the information va yisa ku information ya leyo for the purpose ya ku ni nghena a building ya vona. Yeah. Ku ve kwalani ku ta endleka yini advocate swi ta herisiwa swi ta fika laha hi nga ta vula ku swi nga ha endliwi hi ku a mi byeli ku mila ku ndla yini hi vuxokoxoko lebyi. Wa bona loko hi fayina munhu o1 if hi nga because sweswana ku na vanhu lava va di company leti ti investigator the day he fina one of them because sweswana I see fina anyone kambe loko hi enforce ti power ta hina swi ta hunguteka because sweswana vanhu va endla leswi ti company na the public sector ba endla leswi because ba swi tiva ku ri a ku na consequences to abuse people's personal information. Say never information regulator until such time he enforce the powers. People will continue to do this. And one day, because it's not too far, because
investigation which we are finalizing now. And very soon, could have another consequences for non-compliance na POPIA. Advocate, you can say this nane loko mi byele vuxokoxoko bya lebyo kambe siku ra nkoka I siku ra Ravumune 23 March na Ravuntlhanu 25 March. You can say this nane loko mi ve hala xifundeni xa Limpopo n'hweti leyi. Okay, no, you can see. Inkom. So mingisero mgana lona FM lava hi bula na vona ntiri Advocate Phansy Tlakula, bona I mutshamaxitulu wa Information Regulator. Lava hi bula na vona eka langutaka timhaka ta rendo ra vo leri nga ta ri koho exifunenitsongo xa Mopane. Kahle kahle va ta va ri a Limpopo exifunenitsongo xa Mopane eka masipala wa Greater Giyani. Kasi va tlhela va va kona exifuneni xa Capricorn, exifunenitsongo xa Capricorn eka masipala wa Polokwane. Sweswo swa masiku ya 24 Nyenyankulu hi ku landzelelana tana ka tindhawu to leto. Ntshemba ku na n'we mi ta mi ya kota ku twisisa ku hikokwalaho ka yini mi nga fanelangi ku loko mi tiva nambara ya khalanga ya 07 ivi mi yi hundzisa swa khomeriwa sweswo swi yirisiwi hikuva van'wana va tlhela va ni fonela kama lowu ni nge fana niya ni yo nakanaka man'we munhu kambe hambiswiritano a hi mi twi miyingiselo wa mehe le ka 0860002543 hi ndlela yaleyo ku na swiviko swi kombaka leswaku ku na ntirho lowu lulamisiweke hi premier wa xifunenekulu xa Limpopo lowu nga ta va ku ri koho a Vulavula leswi nga ta endla leswaku nongonoko wa Afrika wa vulavula ku haxela click suka a Vulavula mundzuku kambe ke handle ka sweswo a hi ku twi ku ri yini sweswi hi le ka 0860002543 na ri teka riqingho rero ndaka leswi I 20 minutes ntsena ku bila awara ya 13 un'wana mingiseri I koho layinini kambe ke ni nga se ka yena ku na loyi na yena naye a nga kwala layinini khale na yena a yimele ku angula a hi tweneni ako ayi butpet ya yi vona protest leyi nga ko ya va EFF ka shutdown leyi so mara no rhandza khensa vanhu va le a Khonuku loko ni languta la a Khonuku ti-shop ta operator ku right hambileswi nampundzu van'wana va la ku chavisiwa nyana vandla ra EFF mara hayi a va nga tati na xihandla so ni vona vanhu va ku tala va le ku hlaseriweni especially vanhu lava humaka le matikweni le handle butpet vanhu lava va endlaka protest leyi va ti va la ku endla yi va peaceful mara swi ha tikombi ku ri peaceful a fanele vanhu lava already se va nga khomiwa sweswi va nga va tshunxi a va khomi tani kumbe munhu loko va lava a huma a huma hi bail ya 10,000 a ni vona ku ri swi ta va swi ri right a ne va te va lava nga endla shutdown ya peaceful mara swi ha tikombi ku ri peaceful va le ku onheteleni ka swilo swa vanhu va onha timfanelo ta vanhu as sweswi hi ri ka n'hweti ya Human Rights Day vanhu va lava va khomiwa va nga humi a mi hlangane na Hendrik Siboyi kwala a Cotton Day Khensile Siboyi mbvulavula timhaka to tala ngopfu ni hetelela ni nga swi twisisi ku himpela ku tshamisekile kumbe a ku tshamisekangi ke kwala mi nga koho kambe hambiswiritano 0860002543 un'wana mingiseri loyi hleka Butpet mpokeni hi kona minjhani mpokeni la tani wexe ka n'wamito mina moaga a yi vona shutdown ya EFF leyi ko va nyimpi leyi va yi lwaka na vutswari wa vona ku nga ANC president I thorini munhu wa ku ta langutana na timhaka ta gezi himpela I le ku tirheni why va nga n'wi nyiki nkarhi va vona ku endleka yini sweswi gezi ri koho a hi ti-level ti ve hansi va kota ku twisisa ku na I ncini lexi endlaka ku na ti-level ti va hansi swi vula ku munhu loyi a nga thoriwa hi president u le ku tirheni hi swi bela mavoko sweswo leswaku na president u ta suka xitulwini hi mhaka ya vona hinkwenu va hi fananisa na swona a hi na van'wana a hi nga ta yima na swona a hi va nyikeni nkarhi president na loyi a nga thoriwa for gezi va tirha ntirho wa vona loko swi tsandza ti-election ti ta va kona lembe leri taka ku ya votiwa vandla leri hi vona ku ri ta tirhela vaakatiko sweswiwa ku na mali ya 350 leyi va nga yi nyika president a nge va ta kuma 350 va yima na yona se va vona ku okay loyi I ta hi tekela tivhoti va ku ti nga yimi ti-350 se laha loko ho la ta vhota hi ta vhotela mani so EFF swin'wana hi swoho swin'wana a hi swona ku tereka hi swoho mara a va tereki va karhi va langutisa ku swilo leswi va swi endlaku swa vuyerisa kumbe a swi vuyerisi na Nemetweli baba inkomo papa I can't so mingisero mkanalo na FM 23 minutes ntsena ibili awara ya 13 va ri sweswo mingisero mkanalo na FM 25 minutes ntsena ibili awara ya 13 ku nga ri khale nongonoko dzumba na mina wa landzela na Ike Ngobeni kambe ke sweswi inhleka njhani Butpet hi pfukile papa minjhani
Nashkala vito la Soweto. Aye xikala vito? Yes, asumela but kasi loko va ku breakdown ngomu nga dyondza ka nyana kumbe mi nga pfuna loko va breakdown va kha vulavula hi loko ku na breakdown a station xo karhi. A le ka xiyimo xa kahle xo hlamula ni hava. Match lowu loko u voneni lowa vandla ra EFF mara mina ku twisisa ka mina mantsheni va ku match wu ta hi vuyisela gezi. Lexi ni vona nga ku xi nga hi vuyisela gezi i ku va hi sala leswi va nga tarisa swona loko vo hlengeletana va ya kwale station leswi vo ngo ku na ti-breakdown tshama ku na ti-breakdown va fika va la ku vona ku ri hi swihi swi nga ku tshovekini no tshama swi kha ku tshoveka. Ivi loko ku ri hi mpela loko ku ri mpela vo va na solution yo thovela kumbe swin'wana va ta ta na ndlela rin'wana va mpela va thovela vona loko ku ri mthovo lowu va wu tirhisaka lani wutsongo va tatisanyana na vona va swi nga swi tiva ku ri hi ku twisisa ka mina mi nge tshami kha mi thovela xi xin'we lembe hinkwaro hi ku ri mina hi ku twisisa ka mina mpela ra breakdown tin'wana va vulavula mhaka wo tshoveka se xixavo xo tshamaka hi tshoveka lembe hinkwaro kumbe a ku tshoveki xixin'we a ni ti-unit leti tele kumbe ku va ku ri unit 4 ku ri unit 3 ku ri unit 5 ku ri unit 2 yi tshoveka conveyor belt ku ndeka yini ku tsemeka yini sweswiya swo taniya se swa hambana swi leswi. Mara komisa point ya mina yeleyo a va machi ku lava vona lama meni le Soweto ve le ku jikajikeni na Soweto na mumulo le ni switarata a ni voni swi nga ku mbeka swi ta tisa ku cinca swi tisa ku cinca ku ri a fambi kwale xitexini va ya vona mhaka ya kona ku ri ku tshoveka yini ku tlhantlheka yini swi nga ku ndleni ni voni nga ku swo kumbe xa swi ta tisa ku antswa swi va ku swi ndleni lano a ni tshembi swi ta tisa ku cinca mo inkombo to mina hetseleni lava nhlekani a ka ha ri na munhu laha va vuye va famba twana lomu inkomo botpet na vayingiseri va Munghana Lonene kwale ka Munghana Lonene FM hawa xitereko lexi xi vona xi humelerile ku vula ntiyiso ku ri me ni vulavulaka swona hala vo North West Americana vo Norcop since Friday botpet a za ri famba gezi la layita masiku hinkwawo since Friday a swi tshama swi humelela swo fana na sweswo mara since va ta va twele ku ri ku na mhaka ta shutdown leyi swilo swi fambaka kuma swa ku loko yo tshama hina yo masiku hinkwawo hi nga kota ku va na gezi layita hi fana na vo lava va ANC lava tshamaka a tisanteni inkomu. Sekali botpet a botmoku hina strike or no strike hi ngheni helo lava strikeaka va strike va huhisa nkarhi wa vona na ku ya va cina patwini mumulo swi wisisaka swona naswona sweswo swa amukeleka hina hi le ku titirheleni ku ya hi ntolovelo ku ri ku va ta kuma gezi va ta va ri kumini loko va nga ri kumangi naswona va ri kumangi se swi nga swona sweswo swi nga ta swi lunghini hlikani botpet ku languta eka shutdown leyi nga kona eka siku ra namuntlha leyi rhangeliwaka hi vandla ra EFF kumbe leyi nga kunguhatiwa hi EFF na ku languta ngopfu na timhaka ta Eskom ku va yi nga ri ku fambeni ta sungula languta hi leya EFF ko va mini ku ya hi mina a swi ta leswaku ku na general election or national election lembe leri taka se EFF hi byin'wana bya vutlhari byo kumbe xani yi nga tikomba na yona yi wela ka swin'wana yi tikuma yi karhi yi khavhasa ku ri na yona yi ta kumeka yi ri na vanhu swa ku langutisa ku Eskom swi endlisa ku yini na yona phati leyi nga fumeni ku nga African National Congress na phati yin'wana yin'wana sweswi yi le ku kunguhateni yi le ku khavhaseleni na ku va gezi nkarhi wun'wana ri nga fambi kumbe xana ku nguva mhaka ya ku chuha ko karhi ku nga va ku onheka swo karhi ku onhiwa swo karhi hi mhaka ya ku protecta lokuwa hi man'wani ma mavonelo ma mina malamo inkomu khenseli vonelo rero mingisero wa wena tsundzuka leswaku mavonelo ya n'wina ya tshama ya ri mavonelo ya n'wina kambe ya nga vi mavonelo ya vatirhi va xitichi lexi kumbe xitichi lexi hi xoxe hambi ku ri nhlangano wa xo Afrika-Dzonga na ko va humelerisiwe hi tinyiko mageni xivambo ni khalanga pet mathevula hi hlangana ni phalavuri wa mundzuku ku tisela nongana ka Afrika wa vulavula handle ka sweswo Ike Ngobeni ikwala na lowa wele vhika Xulu na yena ikwala hinkwavo va kwala ya wena wele vhika Xulu ya sivara na lowa wele Xawunyami Emmanuel Xavinyama Emmanuel Xavinyama ka lemba mbamba mtisi le kuna gezi loku mi nga swi tivi a vhika Xulu a vhika Xulu
vera le mbamba michini awa hembi lo tsheding ku hava mahungu a ya heli ku hela nkarhi eka Afrika wa vulavula.